Ashamaa akkam jirtu nagaa jirtu nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti ni faawaayyetu isiniin jechaan jira. Dhugaa warra akka kiyya kolftan jirtu kaleessa dhugaa baay'ee tokko kolfa du'e baay'ee tokko nama kofalchiiste sumayyaanii isiniin jechaan jira garuu dhugaa. Buniin maal jettee bor namatti baatee viidiyoo hojjetti. Sayyoo afaan jaraatiin afaan warra soddaatiin hojjetti sayyoo yuutuubiin ishee afaan warra soddaatii. Maal jettee amma gaa abbaan manaa isheerree loltee mana baatee bakkee jirti. Yeroo miidiyaa irratti otoo sumayyaan oliin galii fincaan gad gadhiiste. Buniin ma badde dhugaa. Ayyuu garuu karaa mantaaneen itti dhufan malee ayyuun nama gadi ji'uuf miti. Hin hi'ani dura hi'an malee ishee hi'anii harkatti gashatan malee waanuma intinaa miti waanuma ayyuu wanta gadi jettuufiif miti. Sodaatanii isaan lamaan iyyuu hidhataniitu. Malee ayyuu wanta eenyuuf gadi jettuu miti. Garuu ammas taanaan ayyuun baay'een kakkabalte malee isayyuu hiiteetu malee akka jagnummaa isheetiin deemtee sila akkanumaa filla fiitiitiin itti dhaquu qabdi turte sumayyaan jecha. Filla fiitummaa ishee garuu intalittiin isheen amma bira jirtu kun isheen amma chaachaateef isheen sirreessiteef kuni Asxaawaqaa jira jettee kun intalli kun isheen hiite kuni garuu Itoophiyaa keessa jiraatti moo ayyuu bira jiraatti moo eessa jiraatti garuu ayyuun qiimii ishee kan fincaan gadi gadhiiste gaaratti shintaam jettee ni bare. Garuu ayyuu hiiteetu asfaraarraate malee ayyuu hiiteetu rukutte malee otoo akkasitti ta'ee rukutuu miti of tuqsiisuu iyyuu miti sumayyaan jecha amma oddoo Sa'idoon qalbitiitti go'e ayyuu achi deemteetu Adaamaa jecha. Achi deemteetu viidiyoo hojjette. Mucaa nyaatanii garuu Sa'idoo baay'ee tokko na gaddisiisa baay'ee tokko na azzansiisa naatiin Sa'idoon jecha. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa Sa'idoo dhugaa rabbii. Otoon isa ta'e lamaan shifni kaashii kenneefitiin ofirraa gaggeessa. Ijoolli isaa ta'e yoo akka barbaadetti ni argata. Tokko ishee biraa qabbanan argatu amma booddee tooman sumayyaatti deebi'ellee jecha. Kun iddoo amma Sa'idoon dura piraankii go'ee ayyuutiin qalbitii intanaa go'ee fi'a jecha. Amma hoteela keessa deemaa jiru. Garuu intalittiin kun ayyuu bira jiraatti moo eessa jiraatti garuu? Itoophiyaa keessaa baati yoo ta'e gaarii isheen sumayyaa wajjin deemtu kun. ምን የመሰለ ኮምቦ በላን ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ምርጥ ምግብ ነው ማለት ነው። ከሰሙ ጋር አሁን ጉዞ ባይ ባይ። እንግዲህ አማ አዩ ብራዴ ማጅሩ Abbas handara fakkaate antana leezeri fakkaate ገሩ በቃ ዋንን ታንን ትደም ማለ አዩን ነው ገድጆ ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም እንዴት ናችሁ? በያላችሁ በሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። የት ነው ያለሁት ዛሬ ማለት ነው? ከየመን አዳማ ዱብ ከማጋ ከሰሙ ጋር ሰሙ እንግዲህ ሰላም በመጀመሪያ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሰሙ አይሻ የሰሙይቱ የሱመያይቱ ወደ ራሷ የተወለጠት ነው የተወርናችንም ስለሚመሳሰል ሰሙ ሱመያ። ለማንኛውም ልታቋትም ትችላላችሁ። ከሰይድም ጋር ሰርታለች አንድ የኢትዮጵያ ያላ ተገናኝታችኋል። አዎ። እና እንግዲህ ብሪ ዋና መንጎሪን ቀብኩንስ ብሪ አምተምቴቱ አትሉኝም? የመን አዩን ፋስ ብሪ ጀኛ ተመን አዳማ ነው ያለሁት። የመን ሲመጣ እኔ አዳማ መጣሁ ማለት ነው። ምን ላረግ ነው የመጣሁት? ከዚህ በፊት አውርቼ ነበረ ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ እንዳወራሁት ቡኒንና አያንቱን አለቃቸውም ማለት ነው። ጉዳዩን ከመንገድ በፊት ከሰሙ ጋር እንዴት ተገናኘች ከሰይድ ጋር አይተናታል ምናምን ብላችሁ ጥያቄ እንዳይሆንባችሁ ማለት ነው። ከሁለት ቀንና ከሶስት ቀን በፊት አውርቻት ነበረ። በእርግጥ ድሮም እንታወቃለን። እዛ አረብ ሀገር እያለች ነው ስናወራ ነበረ ማለት ነው። በመሀል ትንሽ የኢትዮጵያ ክትጅራት ሲፈምልታ ነው አዩን የሰዩሽን ከሱ 3 ቀን ውስጥ ምናምን ነገር ደግሞ አውርተን
ያው እንግዲህ አፋንኬቲን ይገስያስ ማለት ነው። በቃ እና እሷ ጋር አውርተን አንድ ስራ የምታግዢ ስራ አለ ብያት፣ አረ ምናምን ብላ ብቻ በረበረ እሺ አለችኝ ማለት ነው። እሺ ብላኝ መጨረሻ ላይ ያው አዳማ በግድም በውድም እዣት መጥቻለሁ ማለት ነው። አንድ ስራ አማይ ሱማያ ሚቲ እንተለከነራ ገዲም ቡጡ እንተለከነራ ገዲም ቡጡ አያንቱን እና ቡኒ በቃ አፋቸው አላርፋ አለ። በተለይ እኔ የቡኒ ነው በጣም የሚገርመኝ ማለት ነው። እሷም ጣውንት ሆነችብኝ፣ ይችም ጣውንት ሆኑ፣ ሁለቱም ጣውንት እንዴ። እችም ባለትዳር ሆና በቃ ተደብድባ እንኳን የማይወጣላት ልጅ እሷን አየሁኝ ማለት ነው። እና ልሰራላቸው አሰብኩኝ፣ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ላስጠነቅቃቸው ማለት ነው። ሁለቱንም ይዤ እንዴት እንደምቀጠቅጣቸው አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እና እንዴት ነው የምቀጠቅጣቸው ካላችሁ፣ ያው ቡኒ እንኳን አታስፈራም፣ ምላሳም ሰው አያስፈራም። በነገራችን ላይ ግን ያችኛዋ ቀውስ ነገር ናት። ብቻዋን አትመስለኝም፣ የሆነች ጅኒዎች አብረዋት ይሄዳሉ። እና አዩ አንጀት ደግሞ ጥሩ አይደለም። እና ያችኛዋ ታስፈራለች። ስለዚህ ምን አሰብን፣ ያው ፊት ለፊት ደም ከመፋሰስ ሰብደ ከፍከፍ ጎቴ እንግዲህ እሷ አሳምናቸዋለች። እንግዲህ አያንቱን አውርታታለች። ማስታወቂያ አለ። ነገራችን ላይ ቀላል አልነበረም ማሳመኑ ግን ተወጥተዋል ግን በጣም ከባድ ነው። አላመኑኝም። ያው ቪዲዮም ከሰይድ ጋር ሰርቼ ነበረ። ያው ተወቀኝ አትወቀኝ አላውቅም፣ ግን ማሳመን ላይ በጣም ደረቅ ነገር ነው። በጣም ቀውስ ናት። ቪዲዮ ነው ተሸርክ ሰይድ ጋር ነካ ያረጋታል። ብቻውን አትመስለኝ የሆነ አብረው ነው ብቻውን ትሄድ መስል። አንቺ ግን ማለት ነው አልካድሽኝማ። አሁን ላግት እጄ እንዳታሳግችኝ አዳረ እንደማላደርገው ታውቂያለሽ። ለዛ አምኜሽ ነው። በነገራችን ላይ ያው ረጅም ጊዜ ነበረ ባዬ ኩኒስ ቢተምቱ የሮ ሳይደ ዱካ ወጀተስ ብሪ አም ቢተምቴ የሮ አመስማያ ዱካ ወጀተስ ብሪ አም ቢተምቴ እንታል ኩኒ ስለምታውቂ አትቀርበኝም ነበረ። ገሩ አዩ ካራንታኔ ትፈኒ ካራንታኔን ዱረ ሂደተኒቱ ናምን ሂደሜ ከልቲ ሶቹ አሪ ያሳምናቸዋለች። 200 ሺህ ነው አይደል ያሻቸው? 200 ሺህ ነው ለእያንዳንዳቸው የሚከፈለው። ግን 600 ሺህ ነው የተስማማሁት። 200 ሺህ ለእኔ ነው ስራውን ስላመጣሁት፣ 200 ሺህ ለእናንተ ነው። እና ስራው ምንድን ነው ብላ ነው ያለቻት። ሲታገቱ እንዴት ማምለጥ እንደሚችሉ፣ እንዴት ራሳቸው ሲታገቱ እንዴት ሴቶች ከወንዶች ማምለጥ እንዲችሉ ብላ ስራው እንደዛ ነው። ማስታወቂያው እንደዛ ነው። አዲስ አበባ ነው የሚሰራው። ግን መጀመሪያ አዳማ መጥቼ ከእናንተ ጋር ልምምድ አደርጋለሁ ብላቸው እሺ ብለውሻል። እንግዲህ ሪከርድ በጽሁፍ በቴክስት በምናምን ሙሂም ተማምነዋል ማለት ነው። አሁን ልምምድ እናደርጋለን ብላለች። እና ያሰብነው እኛ ፖሌ የቆመ ፖሌ ምናምን እንደዚህ በገመድ ምናምን ጠፍንግ አድርገን አዩን እናስራለን ማለት ነው። ሰዳተት ሂስስ ተደረበ ተረጋጋለች ራስ ከፈላት አሰራ እና ያው ከሷ ጋር ነው ማለት ነው። እኔ ምን ላይ ባጃጅ ውስጥ ቁጭ ብዬ ነው የምከታተላቸው ማለት ነው። ባጃጅ ውስጥ ቁጭ ብዬ እከታተላቸዋለሁ። እሷ መጀመሪያ ምን አዩ ከረት ቀበቹ እንደንደስ ትርቴ ሄደቴት አማለ አዩ ዋንት ሼት ቀበንት ሼት ፈካቴ ተቀጣጣቸው ነው ትንጂ ቅጥቅጥ አድርጋ ያሰብኩትና ሰው ምናምን ለዛ ባዶ ግቢ የሚመች ግቢ ታያታለች ማለት ነው። ለካሜራ ምናምን እንዲመቸን የሚመች ግቢ ብላት፣ ምናልባት ባዶ ግቢ ካገኘን ባዶ ግቢ ውስጥ ምናምን አስረናቸው መጀመሪያ ምን ታደርጊያለሽ መሰለሽ? ቡኒን አይውልሽ ቡኒ የምትከብድ አይመስለኝም። መጀመሪያ ቡኒ ታደርጊያለሽ አስተሳስሪት ነው አይውልሽ እነግርሻለሁ። እንድትፈታ እንዳልትይ በኋላ እንዳታባረኝ አባራል። መጀመሪያ አይውልሽ እሷን በደንብ ታስራታለሽ ማለት ነው። ከቡኒ ጋር ሆነሽ ለሁለት በደንብ ታስሩና ከዛ ቡኒ ካሰርሻት በኋላ አዩን ካሰርሻት በኋላ አያንቱን ካሰርሻት በኋላ ቡኒን ታስራታለሽ ማለት ነው። ማስታወቂያ ልንሰራ ነው ብላ ከዛ አስራ ከጨረሰች በኋላ ሚስኮል ታደርግልኛለች። እኔ እገባለሁኝ። ከዛ ይኸው ቃሌን እኔ ባገኛት እያለች ነው። እኔ በእርግጥ ማለት እንደዚህ መጋፈጥ ምናምን አቁተኝ አይደለም፣ ግን በቃ እንደዚህ ይዤ ትንሽ ክትክት አደርጋቸዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጠንቧ አደርጋቸውና አዩ ደግሞ በቃ ሁሉንም ሳይተሻለ የምር እኮ ነው የምትማተው። በጣም የምር ነው የምትማተው። ሶዳተት ይተድሮበሪ ሶዳተት ሂዳቴ ማለ ቀውስ ናት አለ በቃ አዩን ዋንተ ገዲሲ ጀቱም የሆነ ትንሽ ነገር ስትናገር ይዛ በጥፊ ነው የምትለው ሁሉንም። እንትናንም አይተሻለ ያሲንን ታውቃለሽ? እሱ ራሱ እኮ ጥፍን አውልቃለች። ልሽነ አላይሽም እንዴ? እና እኔ ከፈታሁት በኋላ እንደፈራት ያደረግሽ አላይሽም እንዴ? ቤት ላይ እንደዚህ እኔ ጥርስ ወልቆ ከዛ አታረቁ መስለኝ አላውቅም። ጥርሱን አለቀችው ቤት ሄዶ ሰይድ በደበደበ ታስታውቃለች። ልጅቷ ወፈፌ ናት። ብቻዋን አይደለሽም። ጂኒዎች ይከታተላታል። አንሳውን ሼክ ምናምን ቢቀራባት አሪፍ ነው። እውነቴን ነው። ወፈፌን ሲያ ሶዳቴ ሂዳቴ ማለ አዩን ወፈፌ አዳማ ላይ ማለት
ሳይድም ስለሌለ ሰው አይኖርም እርግጠኛ ገሩ ነምኒ tokko nama lolu yoo deeme akkasitti miti maaliif hidhatte dura maaliif hidhatte dura fillafiitummaa ishee maaf itti hin deemne sodaatiin sumayyaaf sodaan ishee keessa jira kanaan dura illee ija ishee shaffanattee mana ishee galte ልምምዳለን ምናምን ብዬ እንዳልሽኝም ብዬ ልምምዲ ጉራ ከት ፈደታት ሚዳን ሁለታቸው ብቻ እንዳሉ ነው የነገረችኝ። ያው ወተን ምናምን ነገር እንሰራለን ብዬ ነበር ያሰብኩት። ከዛ ግን ያው እስኪ አሁን ሄጂ ደግሞ ሌላ በአካል ስንገናኝ ሌላ ማሳመን ያሰራ በቃ አሁን ሄደሽ እኮ ምን እንደምታት እንደተነጋገር ነው ልምምድ እናደርጋለን ብቻሽን ስለሆነሽ በጭራሽ አትፈራሽም ልጅቷ ያለሽ ደፋር ነገር ናት ምናምን ነገር ዝም ብላ እንትን ስለምትል ስለማትፈራሽ ብቻሽን ነሽ አትፈራሽም ካሜራሽን ታስቀምጫለሽ ከዛ እንዴት እንደ በቃ በስነ ስርዓት የሚሰራ ሰው ዘሽ ነው እንዳታለፈኝ ስላሉ በደንብ ልሰራችሁ ከዛ እንደሚፈታ ሰው ሆኖ የተቀረጸውን ወስዳለሁ ነገ ጧት እናንተ ተመጣላችሁ እና ምንም ችግር የለውም ሰው ምናምን ዘሽ ብትይ ብዙ ስለሆነ ወይ ወንድ ቢሆን ይፈራሉ ግን ሁለት ናቸው አንድ ሴቶች በጭራሽ ልጅ አትፈራም እርግጠኛ ነኝ ከዛ ልክ ስጨርሽ እኔ በርሌ በባጀት ማለት በቃ እንደ ጓደኛም ነው እኮ የሆነው ስለ ስራው ብቻ ነው ትኩረታቸው ብሩም ላይ ነው ትኩረታቸው ብር ደግሞ አያትስ ብርኛ አትታ እኔ ብባልኩሽ ወዳለው ማስታወቂያ ያለው 200 ሺህ ብባል እንዴ ብየሩጭ ነው ሄደ ማለት ነው ግን በዛው አጋጣሚ ለኔ ትምህርት ነው ያሬ gidduutti sa'idoo gubanii gaarabbi gidduutti sa'idoo gubanii ayirree birri jaaladhaatti eenyu birriin jibbu baay'ee tokko nama ibdisu mayyaan garu yaa bunni ano bunni maafin yaaddee gaarabbi beeyyesus bunni Sumayyaa maatii ol galuuf fincaan gadi gadhiiste gaarabbi shintaam jettee gaarabbi awwaarra damte isheen sirmayyuu jaallatte irsaafniitii gidduu maaf galte isheen maaf irsaafniitii gidduu galte maaltu ishee dhibe Sumayyaa fi ayyuunoo masaan waliitii maaltu ishee gashe bunniyaa kun akkanatti awwaarra damte amma miidiyaa hin baatiin moo hin dhiiste bunni fincaan ishee kanaan isayyuu yuutuubii warra afaa warra soddaatiin hojjetti arrabni ishee akkaumaa isin jechaati ani bunni maaf ayyuun irreen tala kanaaf hin deebisti Sumayyaa argaa yoo abdeeyyuu hin deebisti fi guyyaa tokko garuu yeroo yookiin yoo araaraman ayyuun ni deebisti fi Sumayyaa garuu intala kana Itoophiyaa keessa jiraatti moo hin baddi moo hin baati intalli kun ama birri nyaattee haadha Sumayyaa wajjiniin birrii aan bitamtee haqxee manatti hiisistee reebsisuun ishee baay'ee noorii guddaa dhugaa rabbi jammer tokko irraa immoo gara poolitikaatti geessanii sirbu jechuun akkasis miti jarri Sumayyaanis taanaan Sa'idoonis taanaan poolitikaa keessanii jiran amaaraan hojjaniitu sirbu jechuudha haalan taaneen itti dhufte yeroo kana baay'ee tokko nama aarsa garuu ayyuuf karaan taaneen itti dhufan malee namni tokko hidhame lukaaf miila harka hidhame akkamitti socho'a hamma isuyyuu taaggalte itti dubbatte itti iyyuu gaarabbi garuu ayyaantu sodaattee ma hidhattee agte malee sodaama isheetiin hidhattee agte kun jagnummaan jedhamu warri jagna namni Sumayyaan jagna jettanii haasoftan jagnummaan akkas miti jagnummaan fillafiitummaatiin itti haquu qabdi turte Sumayyaan baay'ee sodaatti ayyu'an maaliif kanaan dura ija ishee jaamsattee ol galteetti ammallee dura hidhatteetu agteetti ol galte namni tokko yeroo miila harka hidhamu akkam socho'a akkamiin ofirraa rukuta eenyuyyuu waan ta'in akkamitti ofirraa rukuta amma gibbii galtee jirti ayyuu intala kanaaf hin deebistu taanaan ilkaan ishee hangattu taanaan gaarabbi kanan intala kanan akkas awwaarradde ilkaan ishee gattii mana hidhaa gali intala kana jecha Nibadee ufanii dubbisan. Ayyuun
ilaalatteetti. Kolfitanii wayi birri. Biritti waan isheen naman goone hin jiru. Waan isheen naman goone hin jiru. ተስማማን። ወዮ ወዮ ayyuu intala kanaaf deebisuu qabdi. Intala kana sirriitti cafaquu qabdi. Cafaqxee mana hidhaa galuu qabdi. Wayi birri. Yoom immoo araaramanii bunnii fi ayyuun? Bunni amma fincaan kee gadi gadhiiste Yesuus. Sumayyaa maatii ol galu fincaan gadi gadhiiste. Bunniin wala ayyuun akkuma hin taane karaan taane itti agta. Hidhatteetu dura. Maalee otoo intanaa ta'ee maaf hidhatti dura? Otoo fillafiituma otoo jagnummaa ta'e jagnummaa Sumayyaa asirratti jagnummaa miti. Warri jagnummaa jettan jagnummaa miti. Jagnummaan akkamitti nama hidhanii miila harka hidhanii nama rukutanii jagnummaa miti. Dhugaa Rabbi. Ayyuu. Maaltu xiffii allafa keessa baase gibbicha keessa gowwaa namaati. Ay bunni ani bunni. Tarpeessa fidachuu eegdee immoo tarpeessa. Manuma ishee keessatti dabadabamte ayyuu. Amma gana fincaan kee gadi gadhiiste bunni. Tarpeessaa gadi fidate. Way ayyuu. Way birri. Shaarbii fiddeefte. Booddee ijaaba fudhadhaa itti shaarbii kanas fudhadhaa itti baate bara Sumayyaa. Xiqqee eddee akka kanatti hidhanii akkamitti meme akkamitti namni tokko yeroo hidhame akkamitti bunni fakkaatti. Bunni maaluma jettee abbaa manaa isheetti deebiti. Maaluma jettee miidiyaatti deebiti.
waan sagaraatti baate ta'eeyyuu hin beekan naati killafa naqxe finjaa Sumayyaa metta Sumayyaa nuftee Sumayyaa nuftee Sumayyaa nuftee eddi namni akkasitti hidhame akkamitti jagnummaan Sumayyaa asirratti maali himime eddi ijoolleen kun akkasitti hidhamanii jagnummaan maali kana tokko poolisiin jiraate sirriitti kun sirrii miti garbi silaa Sumayyaa intala kana walitti qallalaniiti mana hidhaatti naqu turan. Meme ayyo ቀላል እዩ ቀላል አይ ብሪ አዩ አይ ብሪ ብሪ ማብኛት ባኒ ከሌስ እዲህ እቴ አቶ ሱመያ ታኒው ማለት ጎቹፍ ያጀተ እዲህ እቴ ደርከሸት ገሸት አኩኒ ጀግኑማ ሚቲ አበደን ከራኬ ጀግኑማ ሚቲ ጀግኑማ ሚቲ Sumayyaa dhuftee surprise dhuftee Sumayyaa metta lemin mettash maaji dhuftee fincaan gadi gadhiisa bulii sodaatti fincaan ishee gadi gadhiiste amma ayyuun garuu farteenyaa hin qabdu ayyuun taggalte marre ayyuu harkaan nyaatanii bare ayyuu dura hidhataniitu malee sila irraa gashite turte Sumayyaarra Siraidir way birri maal jettee abba mana itti deebitaman talli kun jecha ani bunniima malee ayyuu miti ayyuu si'a sadaf arfaffaa tokko kakkabalteetti malee wanta antanaatti miti fincooftetti Ani sinjibbuu jette. Albaat fincaan ishee gadi gadhiiste
hidhatte ka bardura hidhatte ka otoo hidhatte otoo hidhuu dhiisete ta'e silaa eessa feessa hiiteetu akka bari'amu hiiteetu gaaffii gaafatte bari namni tokko iddee harkaaf miila hidhame akkamitti gojumaatitti amma ayyuun inta galte ammarree maaliif na hiitere itti bari hidhatte fakkarte kabar hidhatte fakkarte bari Sumayyaa አልጠራም ይጠያንቱ Sumayyaa miti intalitti mashee shaarbii adii ayyuu ሽንታም የትፍንጮፍቱ ይተበር አይንክ ሽንት ይላልቱ አንቺ አዩን እጅ መፈተት በር harka hiite fakkaarte Sumayyaa harka hiite fakkaarte harka hiite jagnummaa miti Sumayyaa